Ua toe tofia le fionga ia Lematua Gisa Fuatai Purcell, e avea ma Pule faatonu po le Regulator, a le malo mo le isi tolu tausanga. E to alua na faatala no mo le avanoa, le ua toe faamanuia nai Lematua, ma o lana no fua inga lona lua le le tofi. Ua loa tausanga o tautua o ia le malo, au le imalanga te tau aveina nisi o tofinga tau aloa faavao malo. O le tasiva fitutolu na i umayeia na o onga mai le polisi o Samoa, sa tautua i fo i le komite le National ICT Sector mo le ono tausanga, faapea fo i le matanga luenga of sota inga ma faamatalanga te le vavave faanei o na po le MCIT, i le tofinga le ofisa sili langolango Pulenga. E se fulutasi tausanga sa au nai le faalapo tuptonga faavao malo e au fiai, faaululunga vaenga tau polo keti mo le uni faavao malo mo sota inga. Le ITU e faamautu i Geneva, Switzerland, i le luafe ma le iwa ngai le luafe se fulu ma le ono. Sa avea fo i mafaufautua faitulangi le Pasifika, i le faalapo tuptonga of sota inga faanei o na po a malo le tau Pulenga i te tono Peretania, mai le luafe se fulu ono i le luafe se fulu valu.